Baba ngiyise Nkosi yethu Jesu Kristu udlela hlathwa wena wathi ungasenzanga isono wenziwe isono ngenxa zethu wafa ukufa kwesono ukufa kwehlazo babona amandla onke ngenxa yethu wathatha ububi bethu waphonselwa kuwe abukho ubuhlo baba esobonakala kuwe baba wethu ongcwele izulu labalekisa ubuso balo kuwe wezokala umemeza uthi baba ungisiyelani na bekwenze njani isono sethu bese sikuwe ungasafanele nokubhekeka noNkulunkulu engasakwazi ukubheka yini inkonzo enkulu kangaka athobhanayo bekana uthanda sithandile ngalo lokuba sibizo kuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu futhi ubonakalisile babona amandla ngokusithanda kwakhe ngalokho uthi sayizoni uKristu wasifela ngena nathi kule nkonzo egameni likaJesu Kristu ngiyathulisa ngimi emoya emkhathini baba wathongcole elwa nezwi likaNkulunkulu ehumusha izwi kaNkulunkulu ngenokhona emizini nentshontsha izindlebe zabantwana bakaNkulunkulu babengezwa izwi kaNkulunkulu siyawuthobisa ngegameni likaJesu waseNazaretha. Lord, I release your power, will release your fire in this building. May you intervene. Baba wethongcole sesihlangene sikulethe sifuna ukuzwa izwi lakho ngegameni likaJesu Kristu inkosi yethu manje laphakade. Amen. Yebo kunjalo egameni lenkosi usefikile inceka kaNkulunkulu ezosipha izwi lenkosi namhlanje egameni likaJesu. Glory to God. Ezosipha izwi lenkosi namhlanje egameni likaJesu. Ngiyafuna ukuthi nisize ke bazalwane sekunjalo lana uJesu namazwi ayisikhombisa awasha sesiphambanweni asimbuki ke manje esakude esakhashelwa uJuda Iscariot simbuka esiphambanweni from 9 a.m. to 3 ntambama wayelenga isiphambanweni ebanjwe ezipikili umzimba wakhe wonke akayinto ekhuluma kakhulu mawubuka nama hours zonke I think plus 6 hours on the cross but only few words ayewaphimisela only 7 words akwazi ukuthi abhalwe phansi elokuqala wathi baba bathethelele ncela uNkulunkulu baba badlanduna siyabingelela Mvangeli egameni lenkosi. Amen. Nkosi yami mzali baba. Siyaphila mkhulu kaNkulunkulu hayi sekunjalo sekonakele umuntu kaNkulunkulu awusiphe izwi likaNkulunkulu just 10 minutes of your time baba bathethelele uMvangeli Luthuli lapha phezulu entuzuma egameni lenkosi uzosithola ukuthi ibandla oqhamukelwe ikuphi nendawo yakho then you share izwi lenkosi. Hallelujah bazalwane asibingelele nje bonke abalaleli bonke beVoice FM egameni likaJesu ngibingelele even nangomsakazi wami nabo bonke labasizayo egameni likaJesu. Siyabonga ekseni nje uNkulunkulu wethu esenzele umusa bazalwane kakhulu ngifuna nje ke sibheke kafishane ngezwi elakhulunywa inkosi yamakhosi engoJesu esiphambanweni. Amen bazalwane. Amen. Balaleli emakhaya ngiyafisa ukuthi uvule ingqondo yakho uvule inhliziyo yakho ulalela uNkulunkulu ezokhuluma nawe ekseni. Izwi engizokhuluma ngalo ezeshila umsakazi wami ukuthi ngizokhuluma izwi lakho ngoJesu ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Leli zwi silikhotha lapha kuLuka 23 sifunde lapha ku33 no34. Amen bazalwane ngizonifundela ngokuphuthuma. 33 uthi sebefikile endaweni ekuthiwa ikhanda bambethela khona nazo izelelesi esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. U34 besethi kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Inkosi ayibusisa ukufunda kwezolayo. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane nayi indaba la ekseni uJesu izwi lokuqala alikhulumayo esesiphambanweni. uJesu lithi iBhayibheli wathi esesiphambanweni wathi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amen bazalwane. Amen. uJesu umesho lento ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo uma ubheka ukusho lokhu bamshaye ngezipikili ezandleni ubethela siphambanweni ngazi uthi usesimene esibhlungu kodwa ukwazi ukuphimisela amazwi athi baba bathethelele ngenxa uthi abakwazi abakwenzayo. And uJesu umekhuluma ngokuthethelela ukwakhuluma ngale ndaba lapha kuMatthew chapter 6 verse 12 la ekhuluma khona esifundisa ukuthi sizothandaza kanjani kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Uthi uJesu mesifundisa ku12 usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela
abanamacala kithi. Amen bazalwane. Then useyidemonstrate ke lento kubantu abamlimazayo esiphambanweni. Uthi kubantu abamlimazayo esiphambanweni baba ngiyabanxusela ngithi lokho abakwenza njengamanje bathethelele because abakwazi abakwenzayo and bebengakwazi ngempela abakwenzayo kuJesu bebengazi ukuthi bayistepisi sokuthi uJesu akwazi ukufulfilla intando kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Bona babesizakala ngoJesu kanti abazi ukuthi bazophelelisa inhloso kaNkulunkulu ngoJesu. Amen bazalwane. Ngafishane nje ngifuna ukuzokhuluma nabazalwane balesikhathi ukuthi mntaka baba noma abe yini obhekana nayo empilweni yakho nenhlizweni yakho nehlumezayo kodwa today ngizocela ukuthi uthathe into uJesu asifundisa yona esiphambanweni wathi asithethelele. Amen bazalwane. And uJesu naye umekhuluma ngalamazwi kukhombisa ukuthi yena qobo lakhe laba abesebembethele esiphambanweni ebamhlumezele esiphambanweni usebathethelele uqobo. That's why ebanxusela uNkulunkulu ethi baba bathethelele. Amen bazalwane. Amen. Lento isifundisa ukuthini njengebandla? Isifundisa ukuthi abantu abahlukumezile, abantu abalimaza inhliziyo zethu, abantu abasicindezelile empilweni yethu as from today ngenxa esifundisa uJesu esesiphambanweni asithethelele. Amen bazalwane. Sometimes I know ukuthi kunzima ukuthethelela ngoba uvela ucabanga ukuthi lo muntu bekade ecabangeni ezenyenze kanje kodwa ngizothi mina today ukuthethelela kuzosiza impilo yakho. Mthethelele ngoba lento oyenzayo ukuthethelela uzenzela wena. Amen bazalwane. Uma umzalwane ongathetheleli noma umuntu ongathetheleli ufaka ingcindezi kuwena empilweni yakho. Amen bazalwane. Ukuthethelela kufaniswa nentaba emendleleni yakho up until uzudlulise. Once wadlulisa uzoza unokuthula enhlizweni yakho. Kodwa uma ungathetheleli uzoba nama grudges enhlizweni yakho okuyinto uNkulunkulu angayifuni ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nenhliziyo ehlanzekileyo. That's why uzothi mawuthola izwi kaNkulunkulu lapha kumaHubo 24 verse 4. Amen bazalwane. Ebuzwa ukuthi ubani yakukhuphela entabeni kaJehova lithi iBhayibheli ilo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nenhliziyo bazalwane ehlanzekileyo. Why sibe nenhliziyo ehlanzekileyo? It's because kunezinto akafuna ukuyitshala enhlizweni yethu. Akakwazi ukutshala izinto zakhe inhliziyo yethu ingahlanzekile, inhliziyo yethu inamaqhubu ngoba once wangathethelela uzozenza ukuthi ucabanga izinto ezimbi. Amen bazalwane. So ngizothi kule Passover ka2020 funda ukuthethelela, funda ukudlulisa. I know mntaka baba uthi akulula kodwa mangayiplaya le ndaba le ingenza ukuthi impilo yakho ishintshe kunezinto oyibambezela kuzona. uNkulunkulu ufuna ukunyusela to another level. Kodwa into ezokusiza ukuthi unathethelela ngoba siyahlala uthando enhlizweni yakho uma ungathethelelile futhi kuyahlala isibusiso enhlizweni yakho uma wena ungathetheleli. Yekela uNkulunkulu enze intando yakhe enhlizweni yakhe ngokuthi uthethelele. Amen bazalwane. Omunye uzothi esekhaya uyasho nje kalula umshumayeli uthi asithethelele kuhlungu lo muntu wangigila iHIV walala nami ngezi ukuthi mina ngiHIV kodwa ngicela ukutshela mntaka baba lokho ngiyekusasiza kwenzeka into ezokusiza ukuthi udlulise ngoba mangadlulisi ungathetheleli uzoba isiqila sikaSathane ngoba uSathane uyokhela entweni entshalo enhlizweni yakho. Amen bazalwane. Praise the Lord. Abanye uthola ukuthi sekunzima ngoba indaba ongathetheleli yenza ukuthi ube nenhliziyo elikhuni. Amen bazalwane. Mase nenhliziyo elikhuni awukwazi ukukhuluma into right ngoba into esikhuluma isukaphi isuka enhlizweni. Amen bazalwane. Kodwa ngizothi namhlanje yehlisa umoya lezi zinto uSathane besekhele kuzona wenza inhliziyo yakho yaba likhuni. Today ngizothi bekumoya phansi uzinkosi ngisize bengade ngubani mina ngiyethethelele wena wathethelela iphikili zishayela esandleni sakho. Akumnandi ukuthethelela kodwa kunama benefits.
Amen bazalwane. Hallelujah. uJesu uthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngizothi namhlanje ekseni mntaka baba dlulisa ngiyazi ukuthi kuhlungu kanjani kodwa uNkulunkulu ufuna ukunyosela to another level. uNkulunkulu ufuna ukutshala izinto ezintsha. That's why uthola iBhayibheli lithi enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakhe. Amen bazalwane ngoba inhliziyo yethu iyakulonda izwi kaNkulunkulu. Mawuthi awuthetheleli uyazibambezela mntaka baba uba isiqila sika Sathane ngoba noma kuthujabulile kodwa once kwaqhamuka umuntu onenkinga naye injabulo yakhe iyashintsha, which means lento isicontroller wena. But today ngizokusho ebandleni likaNkulunkulu lalesikhathi uthi dlulisa ngoba liyakwazi ukuhlala izwi laNkulunkulu enhlizweni yakho ungadlulisili izinto. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngizothi namhlanje na baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ngiyathanda ukusiza umntaka baba othi mina nceka uNkulunkulu angazi ukuthi kumele uthi ngenze njani. Ngiyafisa ukuthethelela kodwa akuvumi. Let me tell you into eyenza ukuthi ngingavumi uSathane usakhe ama roots enhlizweni yakho yokuthi ungayidlulisi izinto ngoba vele uSathane ufuna ukuthi ube nje lalela nje ungathetheli khona izinto ezikuphuthelayo. But today ngifuna ukusiza wena osekhaya ozawuthi nalenkinga yokungadlulisi ngoba ukuthethelela kwenza ukuthi ube nememory enhle ngoba Sathane akwazi ngisho ukugcina izwi kaNkulunkulu. Ungakhohlwa nje kalula ukuthi ukhohlwe ukuthi last week ikufundele iphizwi kodwa mekwenzeka into enzeka 10 years ago yakhethayo uthola ukuthi wena uyayikhumbula. uSathane vele uyathanda ukuthi akhethe. But today ngizothi mntaka baba dlulisa uNkulunkulu uzokusiza. Ngiyamthanda uJesu noqilo esikhule lihlatshelele. Hallelujah bazalwane. Elithi uJesu uyamangalisa wafaka inhliziyo wakhipha inhliziyo yethe wafaka inhliziyo yamoya. uJesu ufuna inhliziyo yakhe ibe flex ngoba ufuna ukusebenzisa uma unenhliziyo ethethelelayo nedlulisayo uzoba nokuthula. Ngiyathandwa sengiphetha ukukhuleka nomntaka baba osekhaya oshoyo ukuthi kunzima ukudlulisa kunzima ukuthethelela. Impilo yami ngabe injena makuthangithathe angithathwanga ngabe injena makuthiwa umulala kabulala umzali wami akakwenzanga lokho kodwa angimthetheleli. Ngizothi namhlanje na dlulisa mntaka baba kuhlungu njalo uzobona after usudlulisile kuzoba khona ukuthula enhlizweni yakho. Ngithanda ukuthandaza nawe wena osekhaya beka